Dumelang metswallenyana ya ka. Tsatsing la kajeno re tlo tla re ithuta ka lentswe le matla. Lentswe le matla le reng ho ruta bana hore eya ho ntate Jesu. Ho ruta bana hore eya ho ntate Jesu. Mme hore pele re qala re tla re bula ka thapelo. Mme ke kopa re inamiseng dihlooho ha re tla bula ka thapelo. Morena Modimo, ha re tla thuta kajeno lentswe la hao e ba le e mong le mong wa rona. Re ruta hore re tsebe hore eya ho wena. Re thusa hore re tsebe ho tjhentjha maphelo a rona re le bana. Re tsebe ho tsamaya ka tsela eo ntate Jesu a batlang re tsamaye ka yona. Mme thuto ena ya kajeno ha e ke kena dipelong tsa rona, e re fetole ka Kriste Jesu. Amen. Hore eya ho ntate Jesu ho bolela hore eya ho ntate Jesu. Now, hore re tle re utlwisise hore na hore eya ho ntate Jesu ho bolelang, ha re qale pele re bale Bakorinto ba 2, kgaolo ke ya 5, temana ke 17. Bakorinto ke ba 2, kgaolo ke ya 5, temana ke 17. E re, ha motho a le ho Kriste ke sebopuwa se setjha. Dintho tsa kgale di fetohile. Bonang dintho tse ntjha di hlahile. Ke kopa ke bala hape. Ha motho a le ho Kriste ke sebopuwa se setjha. Dintho tsa kgale di fetohile. Bonang dintho tse ntjha di hlahile. Hona hore ho ba ho Kriste ha e re ngwana, ha e re motho e moholo, e re ha motho. Mme hona ho bolela hore ngwana ke motho, ra tseba, ntate ke motho, ra tseba, mme ke motho. Hai, ofe kapa ofe wa batho bana a le ho Kreste e ba sebopuwa se setjha. Mme ho ba ho Kreste ha se boiphihlelo bo tlwaelehileng. Ha o tshwane ela tjena e re ha le Kreste be ha ona bophelo, ha ona phapang. Phapang e ba teng. Phapang e ba e kgolo maphelong a Kreste, a rona, ha re le ho Kreste. Ka hona hee bana, tsatsing la kajeno re a le amohela lenaneong la rona la Sabata. Mme re leboha haholo hore e be le teng hobane thuto e re tlamehang ho ithuta yona tsatsing la kajeno tlo tla e ba e kgolo e hlohonolofaditseng haholo. Mme re rapela Modimo hore a le hlohonolofatse, a le kgothatse, mme ha re arolelana mona kajeno e be taba e bohlokwa e kgethileng maphelong a rona. E mong le mong wa rona o na le talente, e mong le mong wa rona o na le mpho eo Modimo a mo fileng yona. Mme re rapela hore Modimo a e hlahise, mme e be tjheseho ya hao hore o e latele talente ena, mpho ena e Modimo a o fileng yona, mme Modimo a e hlohonolofatse. Ka hona, ha re qala ka ketso tse nyenyana ho ba ho Mokreste, re tlameha re qale ka mehato e menyenyana, mehato e lekaneng mmele ya rona e menyenyana re le bana. Ha ke batle motho wa ba sa re ena o ya sepetlele o lo ha sa e fankgedi hobane se le o santsane e le ngwana, tsamaya jwalo ka ngwana. Paulus o re ha ke le ngwana o nwa lebese, mme ha nako e ntse ya o ja dijo tse batlang di le bonojana, ha nako e ya o so batla o tlo ja tse tiileng. Mme ka ha le sa le banyenyane, ke batla re qale mona. Re qale ka ntho tse nyenyana tseo bana o tla fumana hore ha re di etse. Re ithute ho leboha, re ithute ho kopa. Ke ntho tse nyenyana, and ke tsona moo re tlamehang re qale teng. O batla ho ya ka ntle o lo bapala, ha o re mme ke batla ho bapala, mme ke batla dijo, mme ke lapile, mme ntate ke batla ho ntjanyana, ntate ke batla eng, empa hore ntate
ke kopa o nyetsetse 1 2 and 3. Mme ke kopa go bapala le metswalle ya ka. Mme ke kopa go apara bodikgo wa ka bo tjena le tjena. Mme ke kopa o nrekele moso o itseng. Mme ke kopa dipompong. Mme ke kopa nama. Ke ntho tseo o ithutang tsona tse nyenyana. Hobane o mokae o monyenyana. Mme di etsa phapang e kgolo. Hobane o ho Kreste. Ha mme kapa ntate a sa o file tsona ntho tsena tse no di kopa. Hobane o kopile hore mme ke a leboha hore o nyetseditse 1 2 and 3. Ntate ke a leboha hore o la nrekela baesekele. Mme ke a leboha hore o nreketse bodigwe. Mme ke a leboha ka dijo tse monate tseo di phehileng. Ebe go khutisetsa sekotlolo ka kitcheneng. Ntate ke a leboha hore o reketse baesekele. Ke ntho tse o a leboha. Ha o thole fela hore ebe hore ha o lebohe. Ke ntho tse nyenyana di etsa phapang. Le ha o le sekolong mana, mmisi o rutile, mmisi ke a leboha hore ke o nthusitse ka 1 2 and 3 mme ke pasitse. Mmisi ke kopa ho etsa tjena le tjena le tjena. Mmisi wa o dumela hobane o kopile. Mmisi ke a leboha. Teacher ke a leboha. Ke dintho tse nyenyana tseo metswalle ya ka ke tla re di qala ho tsona. Hoseng ha o tsoha, ha o mathe o zo ya TV. Dumedisa mme dumela. O tsohile jwang hoseng ha kajeno? Ntate dumela. O tsohile jwang hoseng ha kajeno? Ke dintho tse nyenyana tse re qalang. Ha o fihla sekolong, dumedisa mme dumela. Teacher dumela. O tsohile jwang mme teacher? Dintho tse nyenyana tse re di etsang. Le ha o fihla o dumedisa batswalle ba hao ha o tlo bapala. Thabo dumela motswalla ka. O phela jwang tsatsing le? Ke phela hantle. Thabo sala hantle, ke tla o bona hosasa. Ke ntho tse nyenyana tseo re ithutang tsona. Mme di etsa phapang e kgolo hobane o sebopua se setjha seo Kreste. Tsa kgale di fetile. Le ka nama o no sa di etse kgale. Go tla ba thatanyana ha o ithuta qala e le ntho e ntjha eo e qalang ho etsa. Empa ithute yona. Ka mora nako e telele e tla ba tlwaelo ya hao. Mme o tla fumana eo etsetsa o le motho e mong ya fapaneng hobane o na le tlwaelo eo o ithutileng yona. Mme ho tloha kajeno ha re leboheng, re kopeng Morena Modimo hore a re thuse ho phela ka melao ya hae. Mme a re thuse hore re fetohe. Mme a re thuse hore maiphihlelo a rona ebe ao a makatsang ba bangata. Hobane re tla be re itseng eya ho ntate Jesu. Eya re kopa hore re tsamaye ka tsela ya hao. Eya ke kopa hore ke tshwane le wena. Eya ntate Jesu ke kopa hore ke be ya hlonolofetseng jwalo ka ha bao o nang le bona ba hlonolofetse. Mphonyana tseo ke nang le tsona di hlonolofatse. Tjheseho eo ke nang le yona ya ho thusa ba bang e hlonolofatse. Tjheseho ya ka e ke nang le yona ya ho hlompha e hlonolofatse. Mme ke fetohe ke be motho e mobe. Jwalo ka ha temana ya rona ya hlooho e tjho, ha motho a le ho Kreste ke sebopua setjha. Dintho tsa kgale di fetile ka hona bonang. Tse ntjha di hlahile. O hlahile o le motjha. Phapang e tlo ba ho wena e kgolo lemong sena se tlang. Ka hona o tlo tjhentjha hobane o tla bo itjwetsitse go batla ho tjhentjha o be motho ya fapaneng. E se ka ena e ka ba thapelo ya rona. Hore lemong sena se tlo qala sa 2024. Re be re le batho ba batjha. Ba fapaneng le baneng re le ho bona le sena. Ha ba ile ntho tse ntse di etsa, tjheseho ya teng e nyolohe e ya godimo le go feta. Mme ntate Jesu a be le rona a re tataise a re etse ka ho nepahala le ka ho hlonolofala hohle. Hona ke thapelo ya rona ka Kreste Jesu. Amen. Mme ha re rapele ga leboha Morena Modimo, ga leboha ka nako ena ya thapelo. Ga leboha ka nako ena ya Sabata School so go fileng sona hore re le bana re ithutetse kgolo ka maphelo a rona seo ka re etsetsang tsona. Re thuta tse nyane re qale nne re lebohe, re kope
mme re qale moo ho ntshetsa bophelo bo fapaneng hore ha re le ho Jesu e fela re le batho ba fapaneng ka Kreste Jesu.